dudon mi nu le pa ulenaw pol kanak thau tha chiao mo chin in fuin nan kut kan laukai tuini thong ni kul hluan li December ni hleili zarte zinga chun SAC in Tur-khu drone in an Thlak KNDF in Ralrinnak an pe Salingyi SAC operation kolamin Khua an ur Pyusawṭhi Vo Zemawk thubuai malema an thataw DSTA Training Kharnak thusim mero lai mero apit luihlo min ong hlain atum zualzo December ni lei thum ni SAC Ralkap thile Ralkaih zat min MAH SAC mawtaw tlar an kapi mi pakhat athi Gangaw pa apa Thusuah chu Dictator Thiltidan tiin mi tiin an soisel Ygn-Mdy highway peng thuam zathum hlei kwa SAC check gate PDF in an kap SNA le SAC Ralkap zathum rualin Moe Kaung an sim dawoknak aso sang Pakukku Peng yila chi Khua SAC in an ur tamu penga mipi pahnih bom an palnga pakhat athi Ukraine ATACMS Missile kale rule salding tia Russia in arel suak aizola champai lamisi phurmi rit thaisi an kai ti thu thang pol kanrun thanding achem tiang inak ngai sakdinga klausom SAC in Tur-khu drone in an Thlak KNDF in Ralrinnak an pe karen ni le sianram karlak mubei dawoknaka SAC khamaya le hnit drone isin Tur-khu an Thlak ruanga Ralrinnak in KNDF Central Information Department chun an than December ni sari sin ni riat karlaka karen ni le sianram karlaki mube dawoknaka SAC Ralkap polin S-Force tachik Tur-khu chu boma telin an Thlak tia theiasi chui Tur-khu hop nga tu mi pi Ralkap pol chu Zing in an luak re rawi an taksa achaw do adawsi chui bom Thlak nak mun pola mi pi Ralkap lamin thian fainak an vatua tika S-Force tur bom pol an va mu tia theiasi Tur-khu drone ni an Thlak nak chu kaok nak le akyang kap ronga si cha kan so vek khan kan Ralkap pol chu an tuar zet daw thleng tu Ralkap dangkhal Ralrinnak kan lo fordu tia KNDF information ni tuan vo nei tu pakhat chun arel S-Force tachik 560 Tur-khu bur hi thlai chi kholnak in silomi thilri nget loadingi uamnak le thlai ching polin Zing nam kwati vek utnaki an Thlak theumi Tur-khu asi KNDF Central chun mi people khal nan kyang kapi drone azam tika simo drone ni bom an Thlak nak kyang kapi nan rak panga simo hok dak le thu du tuk lauten mun himlami tlan sandinga Ralrinnak thuron kan lo pedu tia an than Salingyi SAC operation kolamin Khua an ur sakai ram then Salingyi peng 1 pound company sirapok SAC operation kolam chu mi pi Ralkapin lamlaki an rakka ruanga uma Khua an ur tia theiasi mizan sun December ni hleithum nia khan mi pi Ralkapin an rakkapi thile riam tuar an ruanga an ngertewin simlam nazi pali le khoi ronga uma Khua an ur uma khokyang kap khoruki mi pi pol athong telin thlapangin ralan tlantia theiasi Pyusawṭhi Vo Zemawk thubuai malema an thataw pakuram then chupin kau pengi mi pi kai tu Pyusawṭhi chu Ralkap tharding mi pi an kai man Zemawk thubuai an nei an laki mongzo timi chu an mai Pyusawṭhi sungtel pakhatin athat tia theiasi December ni lei khat zan nazi prhar ronga khan chupin kau khosungi duty wak Pyusawṭhi mongzo chu abai dat si athun lai fanga Pyusawṭhi ho tu ni zalinin baikin thise tirawrin arun pa nan athi lo ruanga thir pumin avuai mongzo chu amuna athi chi asi athi tu mongzo hin Ralkap ding mi an kai ruangi laksong an nga mi chu rual ran ten zemloin tamdeu araklak ruanga kongmin khuai Pyusawṭhi ho tu ni zalini lungoi lawin tu vekin atha naga si ni zalin chu SAC Ralkapin kaidingin an holi arel hlo an vuak that mi Pyusawṭhi mongzo hi ni zalin thon chumping kau khosunga
zan tin minau kai ding holin an vak thewi SAC in an ni hlo an tua theu Pyusawṭhi mongzo hi PDF pol thula SAC Ralkap pol neni thupe theu tu asi an thami mongzo chu December ni hlei thum nia an vui Pyusawṭhi rualin vuinak an ratel pi hai tia thayasi DSTA Training Kharnak ki thua sim rerau lai mero arung pit luihlo min online atum zualzo pin ulweni Ralkap serthiam nak phun sang tlong asimi DSTA Training Kharnak poya SAC how to pa min online chu December ni hlei ni Zing pita khan thu asim rerau laya mero arung zam pit luihlo alung phangin athure laimi abot chati stage nuaya atum zualzo tia Ralkap sung thu thang khamisin thayasi mero azing pit thlui pakhat le pakhat man mu fiangok athailo ruanga hlara lisi pokpi I ka le drone bom an thlak aphan ruanga athusim laimi bot chati atum zualzo nak sanasi khai Zing kha nazi pakhar khonga nialang thaifang zinga khachun mero an zam luihlo mero pit tuka kilhimnak drone khalin leipar an mu theinon lo sahimnak ranga athusim botchat asikau athusim toy big tumasi tia Ralkap phun sang tlong thoi nai vai mi pakhat chun arel December niruk ni si pin ulen thleng zauding mi asinan ani longa athup athlin ara thleng tia thayasi SAC ho tu min online le ama sang tu suweni thlennak kipa mipi Ralkap lamin bom le drone thoi an ka theu ruanga tu veki aruk arali afenak asi min online hi thu asim tin ten Ralkap thoi pe parlomi thudang kai ko in na jitel tel thusim amangi hardamnak thalem lo tlangboi re khatla chu damlo pu mo in an pel rim theu tuitum athusim chu minute thum vial asimi athusim laklaki toy bigasi December ni hlei thum ni rampum huapi SAC Ralkap thile Ralkaih zat kanun thanding makui ramchen Pakukku Penga mi hlei thum pasari anungin an kai mandali ramchen min chan penga pasari sakai ramchen min mu penga pakhat athi paku ramchen tawngu penga pahni bagu ramchen chupin kau penga pakhat rakhain ramkul gwa penga pahni anja te komin kulluan ruk ansi ramle mi phun rangi nunnak hlan tu mi Ralkap nunnak liam pol magui ramchen Pakukku Penga pakhat taning tari ramchen tawai penga pakhat pahni ansi miemu a SAC mawtaw tlar an rakkapi SAC Ralkap pakhat athi sakai ramchen min mu penga SAC mawtaw fe tlar chu mi Ralkapin an rakkapi SAC Ralkap pakhat athi tia Mungiu Revolution Force MNRF tonvo nei tu pakhatin arel December ni lai khat ni simlam nazi paruk khronga khan sagain khopi division 33 isi mongyua Northwestern Command Headquarters lam panife SAC Ralkap mawtaw hlai ni thluno laki apanga nak chu mi Ralkapin an rakkapi SAC Ralkap pakhat thi in pathumin riamanga SAC lam khalin riam hrai pi le te thon an run kap ve dau thleng tu mi pilam chu to mo mi lo ten an sip thei tia an rel Gangaw pa a pha Thusuah chu Dictator Thiltidan tiin mi pi in an soisel magui ramchen Gangaw district chorami pa a pha Central Committee chun munram hum halnak thula an suai an Thusuah sunga Thiltidan tatnak tiang an tel ruanga Dictator Thiltidan vek asi tiin tualsung mi people chun an soisel tia khetit media in angan November ni hleinga nia lailak chan sung munram ukroyok nak dan ropi an tuai dani akhammi pa bal tu chu zo vek khalan sile Thiltidan tatnak tiang pek thaiding ti an tel hi thua tualsung mi pakhat chun an Thusuah mi kha akhai khom tuk siri dan suwa khala banglaw hremnak pek tika dan vekin kan peding anti achui dan anti mi ziang vekin an tua ti kan thei phone lo an Thusuah vek asile thing rualak men khala thu afe swal pang chun Thiltidan tatnak tong theiding vek ta kan bang chun article kulhon ni na ka anma va soisel theilo vekin an ngan
an ma va soisel le zung khi an phang tu ka bang atoi zong chun dictator rim anam tuk mi pilam hoimi Thusuah asilo lolo khavek Thusuah chu nuk dok lo li hai sala atha tia arel hi mun ram ukhroi-dan an suah mi a hin thukul hluan thuma umi Gangaw district battalion hlaikwana khalin chui Thusuah chu thlun thlu ding asi an khammi pa bal tu zove khal natakin khremnak kan peding tia thu an rak suah song ve si hi thuan suami anung asia chun mi pi kan tal boina sading kan dung thla khan county na thilthenga thinlung kim lo pakhat kha arwal pain akham naka namin arak dot akhiam ma chu anatuk lo chui mi a chu pa a pha polin an kai alu dup seksekin an vua kela o salding chu aharzet ding thunai du tuk dictator kan dawi kan ma la dictator kan swak thlu asi hi tia tol song mi chun arel Ygn-Mdy highway pengthom zathum le hlei kwai SAC check gate PDF in an kap Ygn-Mdy fezin highway pengthom zathum le hlei kwa na ki SAC check gate chu December ni lei ni simlam na ji pathum hronga Natoji People Defense Force Minchan District Battalion 4 10 le MDDS Komo in Anvakap tia thayasi drone in bom an Thlak mai sai meithalin an kap pe an lak fel nga man hlana SAC Ralkap bom tu an thlen ruanga mipi Ralkap chu dungan sipsal mipi Ralkap pali in lungphan lo riam ma an ngai an kaok nuwa SAC Ralkap pol nak muna ambulance pani an ra mithila lam panin an fe tia natuji PDF tuan vau nei tu chun arel shan ni le SAC Ralkap zathum rualin Moe Kaung an sim dawok nak asau sang kachin ram Moe Kaung phakan karlak shit main khokomi shit main get chu December ni lei ni zan khothim pe khrong sin shan ni le SAC Ralkap zathum rualin operation to in an run nori KIA Ralkap thon nasataki an kaok thu thayasi SAC Khamaya tongshit tit le Khamaya tongshit nit battalion hauha nakin shan ni Ralkap pol thon operation kolam thuma theno in ka thumin anun normi asi tu fang hi kachin ram bamo khopi khala SAC le KIA karlak kaok nak asau sang zeti KIA in khopi sungi mun thupi deuh pol chu an la theizau muma khopi khala SAC operation chu KIA in an rakka pi SAC lam chu namain tiang an sip kir tia thayasi Pakukku Peng yila chi Khua SAC in an maguiram chen Pakukku Peng yila chi Khua chu mizan sun December ni lei thumni sun na ji pakhat hrongin sin SAC Ralkap polin an tia thayasi sun na ji pakhat hrong sin an thok kaok nak chu jiang mana thlenglo ni lei khat ni an chang siat ronga an ngir tewi an mi sikauding in kang zat le an to mo mi chu kan thei ri lo tia angyami tapang su tuan vau nei tu pakhatin arel December ni lei khat ni Zing pita khan yila chi khokiang Pyusawṭhi Khua yila li SAC tawnak kem chu mi Ralkap tang rualin an vasimi nazi pakhat sung rong an kaok nuwa SAC lam paruk thi in pasari nung damin an kai thluna ral thuam tam zet anak long nga si tamu penga mipi pani bom an pal nga an thi sakai ram then tamu peng thlun lama mipa pakhat le nunaw pakhatin bom an pal puaki mipa son chu amuna anunnak achem tia twal sung mi polin an rel December ni sari nia khan umin cho ti mi kumsom nga pani mi le do teng min ti mi kumsom thum pani mi in yu tiva ni swalam kapi bom an pal nga ruanga umin cho chu amuna athichi do teng min chu riamma anga si an bom pal nga nak mun hi mun dang asi umin cho chu yu tiva ni swalama asi atak sakhal andar sarthlu do teng min chu yu tiva ni swalam thau tung mana ramria apal nga riamma na tuklau anga an tom hlom re ro lai zoi kam mi bom si ti chu ka thei velo tia twal song mi pakhatin arel bom pal nga tu u chawmin hi maguiram then kan ko peng kan chi khomi asi
tamui athlennak arei thlang tia theiasi tamu pengtlun lamahin tuikum sungi bompal nga mipi hleiruk an kim zawi pakua tiin pasarin riamma an nga si Ukraine ATACMS Missile kale ruling tia Russia in arel suak US ramtua ATACMS rocket missile in Ukrainian Russia ram arakka mi para kut karul sal teng ning tia Russia President Office chun tlongkai ni linia khan arel suak Ukrainian US ramtua mi ATACMS rocket in Azov tipikapi an Ralkap vanjam tummun arakka ruanga o naki afe chakmi rocket thon ka kap kir theimen tia arel kan lerul saldanding chekchi chu kan rel thei chia lautia Russia President Office spokesperson Dmitry Peskov chun arel Ukrainian US le British ramsuak rocket thon in karwanga November ni kulnia Oresnik timi o naki chak rocketin kan kap kir salasi tia President Putin raurin arak relda US Ralkap lam ve thungchun Russia in Ukraine aka tumnak ral thuam hin danglamnak athen chiam chaw loading tia anrel aizola champhai lamisi phurmi rit thaisi an kai aizol excise le narcotic department in tini jana khan aizol khopi sunga champhai district si hun phurmi methamphetamine cpia kg thum le point pakwa pathum le heroin hong somrok paruk an kai tia twalsung media polin angan hi rit thaisi pol hi December ni lei ni zan nazi pariat le akhoi hronga aizol tennis court kiangi an kai mian si anei tu ti pu mi lalhun renga kumsom li pakhat new champhai tui zaurin pui long tlai district umi relo le lalthan zuala kumsom thum pakwa champhai veng sangi chu an kai chi NDNPS ek dan mangin thubuai to sak an si rit theisi pol hi moto ke sung le sapian bom somli pasari sungi thumi an si apurtu Mahindra Bolero pickup motokhal kai telasi himuain kan thu thang chu kan chemter reading sim lama thu thang thar hlam dang thon kan tongale lo leading achem tiang in ngai sakronga kalong oi ngai ngai nanja ten sun tha mangthau lo